Man matigami na ni Paulo di Timotay. Ikapat no rakwafat-fatek. Ni pariman nara nano seri o kaya no tawo no makwa tumawo siya so mano yung nanawo kaapdaso malas nanawo no kalam siya ni Satan. Usumala nanawam apodo manlita tawo. Sirara naam abuatara na o apya nakanakamda. Asumungsengdo maragata pare. Ipanchidawo machivafare. Akano mapasake ya malas. Akapanchidano kaji ngananso karwano kanekanan. Am o kanekanan na nyamamawag na ni amatadoto. So, sarayan da niya kakandara na siya no, umano yung di Yesu, akano makatanang do chiri-chiring na. Una niya mamawukra na ni amatado to ya mamimin yaboso karatan. Amuriwo sarayan ta niya do ununod ta. So, jitanyo may rachidyan. Tawo chiri-chiring na ni amatado to, akano inorita sumari niya jaam uriwo ikabunaranano maragat do kanakananta. Nusipa ang suun mo o aruwa pare uyado akmame kaktodo chinayam manuyong ka lamlam sunyi Yes Kristo. Dukak dengno nakanaka mo mapifareso manuyong nanawunyi amatadoto. Ya may pagnarso ununadrana di amatadoto. Di mo pasngaskan na o aboso pipipangayan katatapilan nyo ipanchi. Ta apya-apya pa o kuyat mo may pagnarso nakanakam di amatadoto. Manuyong kapyanano maparigtunso kataw-tawuam makdagdang pa o kapipagnataso nakanakam di amatadoto. Tawuriwo makasidong jatan si Chayu kwaya kano makwa. Numienta na do tingato. Manuyong wo akman sang achiring. So ikami minta magapsyaan. Uyata ikuyat ya magapso pare nani amatadoto taipigan nga si amatadoto. Mapataradang jatan. Ta iyara naam tumiyunong mafya atawudoto. Umigan nga niya o afyaina. Supansyan mo no akman siya nga pare kananawumoso kararay mo. Tanamalafayo ka apratan mo o chiri-chiring mo. Akano ichichirawat mo. Akano pangangarilawan mo. So ichatatawo mo. Akman siyang ununod mo. Ta pichita-chitandayi mo no umano yung di Yesu. Kajidara na ngulalayi so ipang nanawo mo. So di mo amtaji no kapilimang mo so seisodo kalwalufutan. Kapilimang mo niya inanawo sira. Di mo to naribuan o uyuyat na di mo no seri. Tumalamurong no kyokay. Taurira na nituro na di mo do kanyiman lanlagda ni mo no limada. Ipinurino tumalamurong no kyokay do mina kapamnekda di mo mapifare uya. Uak marana sang afare makuyat ka mapifaresyaan. Tawuriwo ipakatsitada di mo nyime pakatkat rana. May peprat kaso kataw-tawuan. Akman susangwo ipang nanawumuan. Di mo machimarayi o pare mo. Tawuriwo ipataradang na di mo ni amatadoto do tingato. So ikakmandasang no pamirngan mo tawo pataradangan na.